Clarisse, Hop là. reste. I want meus. Allez. Ah. Allez, qu'est-ce qu'il fait dans la Rusken, je disais? Ok, trop sponti, ça joue. Mon madragener, tu doux? Herrier vos causes de zone d'enoué, lipous à galaorit. Mais il va fardet gant Jean Daniel. A vraiment au vent de disque dem penons haendro et ruchen. Guiskadou Tanguy? Allez, Berdei. Allez donc. Des naouis. Arvogeder. Dena oui, ruchen. Ja, non, pas ça. Pas ça, ruchen. Allez, hein, ma bravo. Hop. Bon, 12h et un an. vraiment me vont là. Dors. Alors, allez. Raymond et Andra Nemetan de Gaud Vidmond de Zigori au Rusken Ok. et à Mogeder. Hey. Hag ar Mogeder, nous aurons ben à zo in tenant. Là qu'elle va tant et bar, sama. Ma pesron ar Moget, a zo a bouestri pa faire rejonge mont de Zigori au Rusken, pegur pa ve lakid Moget de zar Gwenan, dissé. A Gwenan a jonge, voilà, a ze tant banti, a ye poen tape de 1000 hardi ba kof, vi mon kuit vid a chapi, quoi. A pas main hoberze, ma pesron, ba hui galarid dornan ar sternio a zo bars, hag zelet a pe zo bars, quoi. Ebze a vi jem tagad hardi, quoi. Zon, moyen zo mon hip diat, vid gwarezi, moyen zo, mais hip ar Mogeder On a l'air cote. jams. Alors, red étape, tant. Zon tap ar an ar bochat plus. Alors, a pez a grom ma besran e lakad an tan din dan, et vi ma krok fe un tan, hag zaf fe un tan war un uel ma besran, quoi. Ok. A war l'air, e vo lakid, a pez meus digaset amañ. Se, zo traoù a ve implijit kentor vid gant ar ven an ourien a vicher. Se zo traoù ve kavet war l'air bout gret youl essentiel. Ah ya? A neuzen neus ket kin a youl bars, gwellor e vid ar yehet, ar wezvad ouz ben. Hag rede, pouezan war emañ. Ok. Hein? Vel an accordéons, quoi. Ah ya, gwell ar mat. Vid roi gant maintenant le temps. temps. Allez, chachette. Chachette ganti. Ne ket krogen ma, Clarisse. Parce qu'elle a ket temps de voir de Guy Bars. Bah, klask comme... Ok. Ah, ne ket ken fall. Ah. Oui, d'or oui, je m'attends, parce que... Non, ket. A grand fils, j'ai krogen ma devant Moget Gwen. Gwerit, c'est trop de la ronde. Ya. Bon, m'a dit qu'elle a ronde trop bas. A redekad en Moget a zo Gwen mad, a ze zinifi zo dour bars, hag vije ket tom, quoi. A rabat devi. A granvez sur lance gant ze, e vel ket an dorn a diot, vid gwarezi a fit chom heb lakad tammou kwat a vije krogen un tan bars, e kwefe bars ar Rusken hag a lak fe un tan bars, quoi. Hag ie vid disken gruiz un tamm ar Moget, quoi. Ar Moget. Ok. Ah, sais-tu? Ok, prestom. PBS Aventure? Ah bah ya. A di oret vo a ruchet, tu vois? Allez, donc. Sais-tu ar Rusken? Ah, vraiment, red vodar, digas, Moget, bars ar Rusken dreamment. Ok, alors vraiment, en fait, je peux me slacker de Moget à Dirac, red e mont adrin. Hag gwellor e pas lakad ar Moget ur ban traoù. Ah ya, na ket Peogwir an ken debat kas vije zer ar biot, Ya. e helfi krogi un tan. Sais-tu, elle est tenant en doen. Clarisse, Marplich. Ah, merci. C'est zo au kouskat vid diffui, vid gwarizine de zon ton. Kemen a vel zo bet vid dan neve amzer ae. Ya. N'an ket bet plas a war neuzek. Un Zavet zavet. kouar amañ baz ar boueteur. Emañ zo gret vid bouetan ma ve a fe ober. Ok. Hag a he, e lakez ne he bar bouetar? Pa ve diwer a bouet, Ya. fe laked siro amañ, quoi. Ok. A man a rein ba de ream Toulou, hag don rein de hevo amañ, a digas en dro. A ze mont bar zan nasten
A Rusken même l'arrêt de melen. Ja. Au planchette zo, planchette plastique. As ma korf a Rusken, l'air ma tout à Grouans, donc Grouans au Rio à Garbiscoulenou quoi. À D'accord. Gandinfier Ok. quoi. L'air ma babi get ma pesson. A gazem eus laket astenou, a vraiment fait leugner da ville, a vraiment fait taper d'endro quoi. Vid ober mel quoi. Endal Ok. veket. A pet kilo mel ve d'astumet gant ar ruchen veze. Ma jomein bar, ça est galari d'ober pemze kilo, blave joumad, ya. ugen kilo ya. Waouh. A gazé, bah peut neus ket mont bet vite poen. Mais galari d'azé ve gwalemad an difor etre un toulou bras, hag an toulou bien. Ja. Dans un toulou bras, gret vid ar barret, hag an toulou bien vid ar labourerezet quoi. Edin de gerhad dourblin, barz ar blogno. Ja. Blogno drinch vid ar mare. A diga se de bet bar Rusken. Dre mai bekaset avek davik, de la rede an aï a de gerhad ar dourblin, a da en dro barz ar Rusken. Hag ar rodional. Hag ar rodenal, hag i labourdei a zo mont de stai an ze barz an toulouman. Pe pa in eus Pegur ze zo dour da vat, quoi. Hag a pez a gont a zo asten an dour se, e vid ma ha fe kuit an dour just war, quoi. Hag o vech e aï tri ouer dregant a zour e bars, ve jeret gant o gwiskat kwarz. Avec rien en côte. Zan tet bo e on straset hag e... Normalement, ar gwenan n'en ket droit de mont bars. Puis gant houman, c'est zo o gwiskat toulet a ze. L'air ma ne ket possible d'ar vant mont dreuz, quoi. Mais dre meus ket bet amzer d'ober wardro me Rusken ou tout, meus a stenet bras an ti, et bout tranquille. Ok. Alors, ze zo koz, amañ ma chechan war emañ, e vo kavet kroans keftin. Ah. Sais-tu. Alors, ze zo reouvien. Alors, ar barret a ze, Ja. hag ar mehet a zo a ze, ar potred hag ar mehet, quoi. Voilà, hit. A ma vezelen ma deus an toulou, ah oui, 8 août zo bars. Hag e kichen a he peus biskoulenno. Ok. A ma peus ran ar vamm a gomans de zoe ba kreiz ar sterniat a ze, a mont a ra bar troioù en dro dise, quoi. A ze zo koz ve kavet an tu diavez ma peus ran ar 8 août, quoi. A golarid a, a ze main zur war o zelet eus ar gwenan e ouian ez eus 8 août bete gamañ, quoi. Hag war l'air peus ar mel. A golarid main o zunan ar mel vel meus laret da maik, tu gant eus rouezet ar rouez ar moget, quoi. Hag amañ eus pollen, Ja. hag amañ peus dourblin, ma vel laket ne kuit un tamm. Ok. Alors, vamm manket, ma vije gwalet, vije brao, Ba ya. Ez ede ne ket, de walad nan. tambet. Brasserie. Ya, brassor, un tamm ira vid ar barret, mais moan or ye. Bon. Ah bah tiens, vamm! Ah ya. Extra. Allez, deus ta, mam. Golarid, hirari, ne ket a stum unvel tamm ebet. Nan. Tamm ebet vid gwen an hirari a moan. La bourg fait nemet ne ra eu. Doui ra. Doui, quoi. Pan depad. An eus en mont a ra klask a ran toul, hag a henchet ve gant a labourerezet. Ja. Hag o vez ma kavet un toul, ba lak a ra e abdomen barz un toul, i houf, quoi. Ja. Hag a doui a ra un nu, quoi. Ane, boi peget amzer erez a vicher zete. Comment c'est meus gant ar gwenan eiz blazo, enfin 6 pe eiz blazo, met e jonj oan nom stalian da val a edovil ruesek meus komanset de la keze ba me jonj, quoi. Hag vin d'an dekentan mis gwen golo o ton, vin a vicher
Gouremeno. Bah, ja, oui, changement de but. Ah, blanc de bran, he peus choazet ar vicherzi. Doar esperedel zo un tamm gant ar gwenant pukur liam in treanin hag an douar hag zevel an prevanet a zo vicher iskiz war, quoi, sympa. Dur. Ma gandut, ie? Ma gandud, ya, Un mais temps. vidon me kentor pare an e, quoi. Mais Ja. vidon me ne ket bouet, Non, kentor non. un dra Ja, da barian mm. de zoan an dud, quoi. An daou e prijus a war. Ya, setu. Non, arabat war a non. l'heure, pegur en Oh, da ya, bo di- peget Digare. redepozan ma. Ok. Hag eus pendeze neus nebeto a riz de flastrene. Hag ar vamm zo barz neus en arabat da war neus forz petra. Oups. Arabat skolne. Digare. Lak an moget. E pas chom dirag a Dirag rusken a, pegur ya. mon adon rein, quoi. Toin war hori dise red lak an moget de hen tam. Vid dehel ne barz, quoi. Se a pep poezus an pa vet digoret ar rusken red e chom mest war ar rusken. Az bout di bordet. Hag amañ mem eus krouan, sa ze, zo be Ja. goloet, hag Da la rede pollen ez zo, eus, hag gwen an barz? ya. Gwen an gwen mose, quoi. Ah ya, ok. Ouais. Pa remañ zo biskoulennoù roaz, Mhm. a war l'air a stad zo war l'air zo nymph, Mhm. hag ma un stum imago, quoi, un tamm. An houman vo ket pel d'ober an tol gwenan pegur neus ket plas de Zoe kin barz. Hag a ze, mem gwalet a he we wio, we ar vamm, neus en a he mad an traoù gant houman. Oa ket kel Ya, ne ar gou. rusken. Ah, setu. Ok, jere da rusken. Ya. Bravo. A trewal a riz tro da rucheno fe gant labourat a riz gant gwar, mate gant propolis pe... E jonj an a barze, ya, tamm goulou kwar an, hag gant a propolis. Non, ma ket grit bet vid poen, me jonj a bar youl propolis en tamm, quoi. Ya. Hag grit meus gant pollen, bleud blin, meus grit mel, Ah, ya. meus kach tran daou, pegur zo protein mad barz a pollen, mad evit a yahed ie, quoi. Mais tout a pez a den deus ar rusken benefin e mad vid a yahed, quoi. Bon, bah extra, merci Braz. Gant bet. Me jans ken e wejal. Ya, oblijadeur. Keno. Kenavo. Keno.